Umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yagiye yigaragariza abatuye isi mu buryo butandukanye. Hari ubwo yigaragarizaga mu bikorwa no mu bimenyetso cyangwa akigaragaza wese, bityo abashatse kwigaragariza bakamubona imbona nkubone. Akabaha ubutumwa butandukanye mu magambo cyangwa mu bimenyetso bajya kubwira isi. Uko kubonekera bamwe mu batuye isi bakabatuma ku bandi kwabayeho inshuro nyinshi, ariko kuri uyu munsi twabateguriye amateka y'amwe mu mabonekerwa ya Bikira Mariya agera kuri 15 yemewe na Kiliziya Gatolika. Umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye mu Bufaransa hagati y'umwaka w'1664 ndetse n'1718. Aya mabonekerwa yatangiye mu mwaka w'1664 ubwo Bikira Mariya yatangiye kubonekera umwana w'umukobwa wari umushumba witwa Benoît Terankirere w'imyaka 16, wari uragiye amatungo mu mubande wa Faour i Laos muri iki gihugu. Ubwo yari aragiye amatungo ye, yabonye umubyeyi ufite isura irabagirana ateruye umwana atamirije urugori. Uyu mwana w'umukobwa yakomeje kujya abonekerwa n'umubyeyi Bikira Mariya kugeza yitabye Imana mu mwaka w'1718. Mu Butaliyani kandi mu mwaka w'1842 habaye amabonekerwa. Muri uyu mwaka niho Bikira Mariya yabonekeye umugabo w'umukungu wari ufite ubwenegihugu bw'Abayahudi ariko akanahakana ukwemera kwa Kiliziya Gatolika witwa Alphonse Ratisbonne. Ibi byabaye ubwo uyu mugabo yisanze muri Kiliziya muri Bazilika ya Sant'Andrea della Frate ajyanyweyo na mugenzi we atabizi. Atungurwa no kubona isura itagira uko isi ije mu rumuri hejuru y'ishusho, ntiyasobanukirwa ibyo ari byo, ariko aza kumenya ko ari Bikira Mariya kubera ko ya shusho ye yasigaye ku mudari w'igitangaza. Iyo bamusabaga gusobanura icyo gitangaza ndetse n'icyo yavuganye na Bikira Mariya, yasubizaga ko ntacyo bavuganye ariko ko byose yabisobanukiwe. Bikira Mariya yakomeje kujya abonekera uyu mugabo ubuzima bwe bwose. Andi mabonekerwa yabaye mu Bufaransa Bisarete mu mwaka w'1846. Hari mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1846 ubwo abana babiri b'abashumba ari bo Melania Carva w'imyaka 14 na mugenzi we Maximine Giro w'imyaka 11 bari baragiye mu giturage cyahitwa Isarete muri iki gihugu cy'Ubufaransa, batungurwa no kubona umucyo utangaje batari barigeze babona. Mu gukomeza kwitegereza cyane rwa rumuri, babonye higaragajemo umubyeyi Bikira Mariya. Yari afite amarira mu maso, arabitegereza, baramwegera arababwira ati, mwigira ubwoba, ndi hano kugira ngo mbabwire inkuru nziza. Andi mabonekerwa nayabaye i Lourdes mu mwaka w'1858, naho ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Na mabonekerwa yabaye muri uyu mwaka mu gihugu cy'Ubufaransa abera mu gace kitwa i Lourdes ubwo umwana w'umukobwa w'imyaka 14 witwa Bernadette Soubirous yari yagiye gushaka inkwa hitwa i Lourdes mu gace kitwa Massabielle, abonekerwa n'umubyeyi utagira uko asa yambaye ikanzu yera. Kugeza mu kwezi kwa Nyakanga k'uwo mwaka, Bikira Mariya yabonekeye umwana w'umukobwa inshuro zigera kuri 18. Tariki ya 25 Werurwe hibukwa igihe Bikira Mariya yigaragarizaga uyu mwana w'umukobwa nk'umubyeyi utarasamanywe icyaha. Mu mwaka w'1859 mu gace kitwa Champion ahitwa Wisconsin muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho habaye amabonekerwa. Aya mabonekerwa yabaye ubugira gatatu ku mugore witwa Adele Breeze ubwo yari mu Kiliziya asenga, abona umubyeyi wambaye imyenda y'umweru irabagirana atamirije urugori rutatse inyenyeri, amusaba guhinduka. Uyu mugore yagerageje kubisobanurira padiri, amusaba kuzabaza uwo mubyeyi uwo ari we. Yongeye kubonekerwa na Bikira Mariya, amubaza uwo ari we, aramusubiza ati, ndi umwamikazi w'ijuru usenga ngo abanyabyaha bicuze, ndizera ko nawe ugenza nkanjye. Tugaruke nanone mu gihugu cy'Ubufaransa ahitwa Ipome, habaye amabonekerwa mu mwaka w'1871. Aya mabonekerwa yabaye tariki ya 17 Mutarama 1871 ubwo ingabo z'ubwami bwa Prusse, ni ukuvuga Ubudage, Polonye n'igihugu cya Lithuania by'iki gihe, zari mu gace kitwa Pome mu majyaruguru y'iki gihugu cy'Ubufaransa. Umwana w'umuhungu w'imyaka 13 witwa Eugène Barbedette yitegereje mu kirere, abona urubura rutunguranye rugwa ku nzu y'umuturanyi. Akomeje kwitegereza cyane, abona umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu akikijwe n'inyenyeri za zahabu kandi atamirije urugori, nuko aramusekera. Abandi bana babibonye ni Joseph Barbedette, Françoise Richer na Jeanne Marie Rebose. Mu mwaka w'1877 mu gihugu cya Polonye naho habaye amabonekerwa. Aha Bikira Mariya yabonekeye abana babiri b'abakobwa inshuro zigera ku 160 bari batuye mu gace kitwa Jiezuar, umwe witwa Justina Szafrinska w'imyaka 13 hamwe n'undi witwa Barbara Samurowska w'imyaka 12. Amabonekerwa ya mbere yabaye tariki ya 30 Kamena 1877. Aha Bikira Mariya yarababwiye ati, nizeye ko muvuga rozari buri munsi. Tariki ya mbere Nyakanga nanone yarababonekeye, arababwira ati, ndi Bikira Mariya utarasamwanya icyaha.
ubwo butumwa bwarakwirakwijwe bukangurira abantu gusenga no kwicuza. Mu mwaka w'1879 mu gihugu cya Ireland naho habaye amabonekerwa. Ibi byabaye tariki ya 21 Kanama mu mwaka w'1879 ubwo Bikira Mariya yabonekeraga Mary X. Laughlin w'imyaka 45 ndetse na Mary Byrne w'imyaka 29. Aba babonye amashusho atagira uko asa aje mu rumuri kuri paruwasi imbere ya kiliziya mu gace kitwa Noki. Mu gukomeza kwitegereza babonye Bikira Mariya ari kumwe na Mutagatifu Yosefu hamwe na Mutagatifu Yohana umwanditsi w'ivanjiri. Aba babwiye abari hafi aho ibyo bamaze kubona, 15 muri bo nabo babasha kwibonera Bikira Mariya mu gihe cy'amasaha 2. Aha ntacyo yababwiye, ariko babashije kwibonera nanone ishusho y'umwana w'intama ndetse n'umusaraba. Iki ni igice cya mbere cy'iki cyegeranyo, ubutaha tuzabagezaho igice cya kabiri. Ushaka kumenya no gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'amabonekerwa y'umubyeyi Bikira Mariya, wasoma imbuga zitandukanye za interinete nka www.croix-la-croix.com, www.spiritualitéchrétienne.com, cyangwa ugasoma igitabo cyitwa Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie cyanditswe na René Laurent, inzobere muri teolojiya, hamwe na Patrick Sbariciero, inzobere mu bijyanye n'amateka. Iyi ni Radio Maria Rwanda. Mu mwaka w'1917 mu gihugu cya Portugal naho habaye amabonekerwa. Aya yabereye ahitwa Ifatuma tariki ya 13 Gicurasi mu mwaka w'1917, aho Bikira Mariya yabonekeye abana 3 b'abashumba ubwo barangizaga gutura igitambo cya misa ndetse no kuvugira hamwe ishapure bakajya kureba amatungo yabo mu gace kitwa Cova da Iria. Abo bana ni Lucia, Jacinta na Francisco. Batunguwe no kubona urumuri batazi aho ruturutse, bibaza niba ari uguhinduka kw'ikirere. Nibwo Lucia yabwiye bagenzi be ko bataha bakajya mu rugo. Bakiri muri ibyo nanone batunguwe no kubona urundi rumuri rurasiye mu biti byari aho bitoshye. Babona umubyeyi wambaye imyambaro yera nk'izuba. Yari akikijwe n'urumuri ndetse nabo baramwegera. Hagati ye nabo hari intera byibura ireshya na metero 1.5. Nyuma yaho Bikira Mariya yakomeje kujya babonekera. Ayo mabonekerwa yamaze igihe cy'imyaka 18. Mu mwaka w'1932 Bikira Mariya yabonekeye mu gihugu cy'Ububiligi. Na mabonekerwa yabaye hagati y'umwaka w'1932 n'1933, aho Bikira Mariya yabonekeye inshuro zigera kuri 33 abana 3 aribo Fernande w'imyaka 15, Gilberte w'imyaka 13 na Albert Voisin w'imyaka 11 mu gace kitwa Boleng. Iyo yababonekeraga yaracecekaga. Umunsi umwe muri ba bana aramubaza ati, "Ese uri Bikira Mariya utarasamanwa icyaha?" Bikira Mariya yarikiriza ariko akoresheje ibimenyetso. Bikira Mariya yakundaga kubonekera aba bana mu masaha ya nimugoroba, ariko uko yazaga bahitaga bakubita amavi hasi yewe ndetse mu mabuye, ariko nta n'umwe wigeze akomereka cyangwa ngo yumve ububabare. Abantu benshi bakundaga kuza aho ngaho muri ayo masaha kugira ngo nabo bihere ijisho icyo gitangaza kidasanzwe. Mu mwaka w'1933 Bikira Mariya yabonekeye kandi mu gihugu cy'Ububiligi. Ni mu gace kitwa Bano kari mu majyepfo mu mujyi wa Liège muri iki gihugu. Niho Bikira Mariya yabonekeye inshuro zigera ku 8 umwana w'umukobwa witwa Mariette Beko w'imyaka 13. Bitangira uyu mwana yatunguwe no kubona urumuri mu busitani atari yarigeze abona. Nyuma gato abona umubyeyi wambaye ikanzu yera amuhamagarira kumusanga. Nuko Mariette asubira inyuma aragenda, ariko nyuma aragaruka asanga wa mubyeyi agihari. Nuko aramubwira ati, "Ndi umubyeyi w'abakene." Ahabereye aya mabonekerwa kandi na Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa II yahakoreye urugendo tariki ya 21 Gicurasi 1985. Mu mwaka w'1945 n'1959 kandi mu gihugu cy'Ubuholandi habaye amabonekerwa. Ni amabonekerwa yabaye bwa mbere i Amsterdam tariki ya 25 Werurwe mu mwaka w'1945, ubwo Bikira Mariya yabonekeraga umugabo witwa Ida Piadimani wavutse mu mwaka w'1905 akita Imana mu mwaka w'1996. Uyu abonekerwa na Bikira Mariya yamubwiye ko Kiliziya ndetse n'isi muri rusange bigiye guhinduka. Bikira Mariya yamubwiye imigambi Imana ifitiye isi binyuze muri we ku bijyanye n'umukiro w'isi ndetse no kuza kw'igihe gishya. Ikindi Bikira Mariya yamubwiye yagize ati, "Ndi hano ku isi kugira ngo munyite umubyeyi w'abantu bose."
bivugwa ko yamubonekeye inshuro zigera kuri 56 mu gihugu cy'Ubuyapani hagati y'umwaka w'1973 n'1982 naho habaye amabonekerwa. Aya mabonekerwa yatangiye tariki ya 12 Nyakanga 1973 abera kuri Sere Sagasawa Katsuko ubwo yabonaga imirasire y'urumuri ruturutse muri taberinakuro ya Chapelle. Tariki ya 24 Nyakanga nanone yongeye kubona imirasire y'urumuri rudasanzwe rusakaye. Ibyo byakomeje gukurikirwa n'ibindi bitangaza bitandukanye yagiye abona byabereye ku ishusho ya Bikira Mariya yari hafi aho, bityo nubwo yarafite uburibwe kuko yararwaye ariko byaramushimishije. Mu butumwa yahaye mugenzi we Agnes nyuma y'ibyo bitangaza ni amahoro, guhinduka ndetse no kurangamira Imana. Mu mwaka w'1984 Musenyeri wa Niigata yemeje iby'aya mabonekerwa ahita umubyeyi wacu wa Akita, Notre Dame d'Akita. Mu gihugu cya Venezuela mu mwaka w'1976 naho habereye amabonekerwa. Muri iki gihugu Bikira Mariya yabonekeye Maria Esperanza Medrano tariki ya 25 Werurwe umwaka w'1975. Ibi byabaye nyuma y'uko yari amaze iminsi abona Yezu na Bikira Mariya mu bundi buryo. Kuri iyi tariki nibwo yamwigaragarije. Yakomeje kujya amubonekera kugeza mu mwaka w'1988. Icyo gihe cyose yagiye amuha ubutumwa butandukanye budasanzwe bwiganjemo bwo guhinduka ndetse n'ubuganisha ku mukiro w'isi hamwe n'ubwiyunge bwa rubanda, kandi yagiye anagaragaza imyitwarire idasanzwe bigoye buri wese gusobanura. Reka uru rutonde rw'amabonekerwa ya Bikira Mariya twabateguriye turusoreze ku mabonekerwa yabereye mu Rwanda i Kibeho. Ni amabonekerwa yabereye mu gace k'ibiyaga bigari i Kibeho mu majyepfo y'u Rwanda. Aya mabonekerwa ya Bikira Mariya yabaye ku bakobwa batatu ari bo Anatalia Mukamazimpaka, Alphonsine Mumureke ndetse na Marie Claire Mukangango. Niyo mabonekerwa ya mbere yabaye muri aka karere akomeye yatangiye tariki ya 28 Ugushyingo 1881 ahera kuri Alphonsine Mumureke wari ufite imyaka 16 y'amavuko. Uyu yabonekewe n'umubyeyi ufite ubwiza budasanzwe, aramubwira ati ndifuza ko inshuti zawe zakomera mu kwemera. Nyuma yaho Bikira Mariya yabonekeye Anatalia Mukamazimpaka ndetse na Marie Claire Mukangango. Ubutumwa yabahaye yabakanguriye gusenga, gukunda iby'ijuru no kurangwa n'urukundo, kwamamaza ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya no kuzirikana ko Bikira Mariya ari nyina wa Jambo. Nyuma y'aho aba bakobwa bakomeje kujya babonekerwa n'umubyeyi Bikira Mariya. Ushaka kumenya no gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'amabonekerwa y'umubyeyi Bikira Mariya, wasoma imbuga zitandukanye za internet nka www.croix-la-croix.com, www.spiritualitéchrétienne.com, cyangwa ugasoma igitabo cyitwa Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie cyanditswe na René Laurent, inzobere muri teolojiya ndetse akaba n'umunyamakuru, hamwe na Patrick Sbariciero, inzobere mu bijyanye n'amategeko.